fáil se róh a chuirde gachtaíon seo agus gachtaíon mhíonn sin agus na daine be teachta seaachí na híthe a ríthe chultúra seo a maiile clia agus ócaid bhreagan seo an áras an ghéalainn agus muid intachtáasta bheith seo ar an ócaid chailúil stairil seo. Muid na bersclán na casadí me se fargus agus tá na bhac maitún seo agus an nóia tá Angus agus Kathleen an seo bhí ar Angus agus bhain Kathleen agus trúir na páistí na bheith agus a gal rasir scoil cín dó trí car dógus a dó trí agus tá méide lia Ariel agus ar nóia rialda is maithíon rud na ragma duine bí muoi na bhéon na drupláid so agus bainnig iad soltas tá muid tá man iarrí ar Angus inis an chéad ó an chur an naithnigiíh agus sin taine tar na fáinnig an le. Well, áran a cheolmaid agus cheolmaid ar CD a deisimin na gailinn couple of bliana hin ó an na casadí. Fáinnig an le seo fuú a fille héna maidín go luar maidín agus casil se ar bhain seo spéir bhain agus but is éire atá a bhuaim spéir bhain ach níl siad ó hóca leis an fille agus steir si leis dearú imíú am a rec agus an sin leis sin tagan na sil sin níos agus tá maidín tan maidín taí fáine dean le. Is landru te hongre ar hasjul du chi wal chakun is panta minre te yon le ma shan khwalen jas le fanya galam Nira brok na stok na kaip na klo ma stori nog an spe ach falt van orge schis katri ek fas ka baranje vi kalan kruche kina klaik se vroeg na jas escape Larok pargan han vinjas le fanye galame Ek magulei vis we've kapras ma vranach kahinle shedur shilam se emi bam eskril mer shulare shedia dan yer nasa Char le fine galamay
Well, in Ishbe or an Vragan, so you says anthem, can the anthems be the order tan? When an owl, Wajin Elemi, I guess, tell them with your father. Agus má bhíonn tú do hasú nídór agus má tú thuasar airgeal agus má angadú má bei tú abalta Ilan Harriakel agus bei tú abalta Ilan Hólakel agus tí tú in Ismán agus nóir Aran War. Ach tan taran seo bhú a fellamí bocht agus a bhad agus rin huise go góla agus huise go tarí a chu dearú hir hall huise agus vision na vision bad darí be an óla vision a darí but anyway dearú hir hall sin go hain bad go toinpoil so seofaú a fellamí bar.
Cassidy, Luiska atá ar fáil ó Ghaelinn in seo an Maliclia agus ar go de tíre am cinse. Agus is cin cinile ná seo can an dólaman ar bhí na gasar couple blianahin. Ysgol y Lini. Ysgol y Lini. Bóhol an airne agus smaile ar bhí teart isteala seo. Bóhol an airne ní réigen ar chalín jasó ní an bás breile am het sahar go leor Sam corci a veide chaiil amas tirón Smór an ari me bese an tair chun lai wion Rai me mora de ger never Humours abandoned. Oh, yeah. It's Planksty and It's Planksty Brown. Brown. Planksty Brown. Not abandon it. No, ní abandoned. Ma just run not abandon it. So seo couple of jig táid sin am leis na blianta leis na Castry. Agus so Dólam in chéad riomh in glub na Bíbrí Ellen. ó Game Ó Game Kill. Chuir sé an bhaitún se a dhéir agus tá mid tréis sellibh lachúir ó haine. So
Can tan Can me I sin. Yeah. Well, yeah. A chead ó an eile ná órán de bhaim chun birte go leor a dul na muide ó grúpa caiúil ó ran na farsin in an ngáil de bhaim Scarbray agus tásúgan mu ar sulfas. Is áur an Sean Pandan bhíana hen peistíú asir scoil agus tá mis chun ceol for gasar bag tríochtú ó chuí asir scoil agus sé sin an taine bh bhéir agus
ger focail an hour and go rugaway and that nad ainin a bun boat a bun cock doche that could be rod. But anyway, ruggo and ladin bag show and nad and nad Is your like a majority? Sin fan back into it. I'm not for that. But na rudi táhacht a vi mal bag agus in the whiling the loan bag agus no is sin rudi like vi nig pesh in gal scalach ni ro broker bi ro gacho shin agus you know capinar na ploker so ni hilim gol pesh bi gal scal life an Johan kan broga na stocky er but bi shame machine bag gal scal shame machine bag 3 of the Shingar come to me. Machine, my story of my work, Alina, waka to my machine, again, my she's and ball. You broke at be at a gachine, at a gachine, at a gachine. You broke at be at a gachine, you copy and not spoke. Egg doll as called a shame machine, my story of my work, Alina, egg doll as called a shame machine, so launching in a fog. Era him tamalin back, tamalin back, tamalin back. Era him tamalin back, is launching on a story. Machine, my story, no more Berlin. Grama, my machine, got my genius, no. Machine, the scarecrow, she's on board. Every come on in bed, come on in bed, come on in bed. Every come on in bed, it's a launching on this toy hand. Anias. Súla am godóla mín sé machine chuid focail agus Nuair tá sé ar scáil níos fearr na dóla na buig seo na chléirí seo macula a bhíar chur ar stré an tamalaí. Yes. Watch it, this is Fála hiúla. This is what he was on air. Give you a Ní hílim go netlíon éon ar etir go bhhaig. Hairtú do chuid do heile heúnach. Was it gal ich all doing? Yeah, done my own, yeah. So sure, Canadóla me agus me hi sarin couple of blin hin lagan den tan dan vocht agus skub me o Wintery Elan, Macdara of Elan agus Fraharacha. Agus tá sé fósa tú sé mach fadú a gohfuid. So yeah, Shahid. G-Biner, yeah. Tána Frankie tacht ar sáile san tan ban bach. Tána Frankie tacht ar sáile san tan ban bach. Páide tacht le silse ré bed an siúla fáin an le. Béhar návis crát a tré san tan ban bach.
Is kom nu na féine san tan bach. Is kom nu na féine san tan bach. Hís want a lehan ré cuiscail a rágar héh. Hí gan na chlaití fér san tan bach. Is a wee much falls her sirse san tan bach. Is a wee much falls her sirse san tan bach. Bem with zero on go crave, bem with zero have go tear. Sir go jola carn and never san tan bach. Is ken da ves an order san tan bach. Is ken da ves an order san tan bach. Sarah do no walk of heart with the scuba noch der bar. For the dushka fall on san tan bach. Is Tána Frankie Jachter sáile san tan bach. Tána Frankie Jachter sáile san tan bach. Táide tachtas is your ré an chola fáin an lei. Bé her nábis práte tré san tan bach. Tána Frankie Jachter sáile san tan bach. Tána Frankie Jachter sáile san tan bach. Táide tachtas is your ré an chola fáin an lei. Bé her nábis práte tré san tan bach. Goodbye. Very much. River. Beidir na bhecinn sibh Kathleen sa Victor after she na hí Holland sin agus tá sé an teachúas suas an lochtéisiachta agus ára na hortaí in seo bain chéile agus Kathleen McNeilis. Bhaine té chuir an nachna dúin? We're in a dolma one scaling ní door agus seosfid ar an múncherví ar jagas go ganam sin agus silim den headarachtas go heol me I gar searigé níor me lef cin bliana san seachtútí fata sir so seo siú a ní ever. Please. Beidir go lá gin físa le cheol. Well, clear on it. Okay, you got the job out of your album. Okay, all right. Tá fao ceol le fever. Tá mar sin jazz. Ceol le fever. Ar ceol sib sin há. Ní dá much Take more. place. Okay.
ceoltar seo is a seanam mar chun na tíre ach tíreach tan pibreig ra okay tan gréisi go maiid an a dí sear fan an bhaid ach bí ceartta se ben ra lomsa mar be ceol bin bíbí agat a maiid seo alright Ach beit a biobocht. Ach beit I mean, sin go bra bei ítach agad a géisiú leis an faoi but a ní deir sé sin You know my country that you watch. You know when you're up with sweet you are sorry to be, you know. like fátan tún fermar betur an charanélia Well, my first of the muncher skull beit tú. Is you being muncher skull slot. Aníl heile sin seanam Sin shan na be. Sheila go be. so seo tá cé tá seáil Should the big go. mar seo seo leagan is cinnáid Agus spoilm seo a cheol, but when I guess I agus Ariel agus smatú agus gachtainna a cheol ar mamó hain, mamó sacusin mai ag na hílis agus tá si a féchantear ar YouTube inis an nídóir. Agus go dé? Is the Raymond a Kiara and a géisio le nach mai. Sin birch. Mission,
chia a warning Gilish Elio back to the heat of Shemaliha share all the goodness of Stabamaliga in a bar that we shout out is calling Lafiba a warning Gilish Elio. So Nigel Jarmad of Austin Oh, to Trasna, Peterborough. Well, Trasna, Trust no, oh yeah. Yeah, Which I could say. Níl na focail agam in chorus. Tá fun agam ar is. My who, my who, Sure, my take who. it. Major Brahorsa. Ní raibh sé memorable go leor. No, you're Russian member of it, you know. Fiúil sin arrangement sin like. I will share anyway. Everyone Sin seag man. Okay. See, D chilling there. G. Probably trust them. She come by. Seo áranna ó Port Láirge agus an na déis is láthir. Bís lá Port Láirge agus tá sé bagdaon fian an láid seo ach bain sé taine bas hain a níor me tuile. Well, in Línas by Lomson her Fister Haggard Lara. Could you? Emergency. Can never. Professor Haggard Lara. Smile a million is in Yak Mission and our.
Ní hála sé inniu. Yeah. Good attention, ladies. Ag fin lééis bhfuil mu teach Cheat, mate. Yeah. Oh, the wee, Oh, the Peace and love and larga, fallu, falli, falliddle, dum, baby, Miss Puncher, Clara, fallu, falli, falliddle, dum, Gone and she the broad, fallu, falli, falliddle, dum, Fisher go the sponge, fallu, falli, falliddle, dum, Agus daily band on Nardum, fallu, falli, falliddle, dum, Agus Truro, Hebron, you know I'm winter sauce, the fallu, falli, falliddle, dum, near over Narla, Ost, the fallu, falli, falliddle, dum. Oh, right, the Hargamara, fallu, falli, falliddle, dum, Agus Ordan, Kaliningrad, fallu, falli, falliddle, dum, right, the Cajun Mar, the fallu, falli, falliddle, dum, Professor Howard Law. Actually, tá mé tris me agne ahrú. In lína barlam da bhí lán an siad a bráin. Ile sagur go táhacht gaf bráin. Fair play. I gave that Sheshan sauce. Bhfuil éon rá mé seile le bra. Tá cinse. Béanach mar. Ceanna bhí ar ceirní eile atá go linn an leine se ach
Fáil an leller an taine bhéir cair agus leis fós ar fáilinn seo lú cearnín chur amach ríis gaalinn agus leis ar fáilinn seo agus seo cean na hórainna tair McLean's agus Is má a hat a cábha dhéana hí sin turtú ach it's nice protest song atá mo chun sugar sin beidir chéad cinenne den chéile sin mar níor mo chun géirí pósa Tá cleannas a dhéanú ach níl sé sin sásta agus tá sé géirí gal hiúil sin le gré a chrí amach ag na sléifte agus a bheith agus puideal fianna agus puideal isce beá ggheart mar ní sin agus a lei Oh, little. Na cum le rá sin dú agus go dear anyway. Well, hé chéad ar nachrá géirí pósta. Actually tell you. Now, so show Shibre, McLean's. So dan moet je graag gaan jarn beginnen. Ik kan nou ta de keer en show han Teddy Bagal denk ik al. Dacht niet, nu Shaharia. Gaan we heen.
agus well seo ó an na scrú mar agus an ríis hánig na focle ó nó scríb sin na focle agus an dóran siú se gahra Your mom their scríb sé Sláán Rover fad Lochtdéisiachtain seo agus na daoine fad a tamhaon sin agus gur maigah as páir se go lacúlinn asúla go gróibh se bh ceáil ar fad sa bhaile agus ar 9 bhí muidir ceáil an seánach muidir fad. So ban taine agus an chuteile an le se le haltara agus gur maigah ar 9 do bhfuil linn asach an póca seo chuir siúil agus do réman á Chiaran na dtí géisiachlinn agus ar 9 do Hamas ó Caile ar in Cuidhward an Albahan agus a bhí an droch áhar a bhar an fón lumsach op dúr a fuair sé John ná mé réon chuma i cear an le agus muidir fad agus tá bhaintear fad Cailín as an cúnamh agus an chuidú a thugseachúin mar ná. So gur maigah ar 9 díobh fad ó maig a bhlach páirt sa tróna seo. Agus tá an críochnú beidir dóiad antebella mar deara agus in Caltain sin ná óróis bhaile agus so ceoladaí seo le mar sin agus íomhaid agus go mermid sláán ar an seoiréis.
Agus fogel scar is Anthony O'Cullen a hugging shot the kid language. So there's a director of Sharias, so the Sullivan Gamay, all the seal like it's commission brass, that's agus an saoirse tá aige inis an mhuiin sin. Gur maith go Go maith.